Peta mem disket gant an enklasman hun. 206 000 brezonegger vije nol, a ne vije ket digresket an hiver a vrezonegerien hun. Pezo Suezus ma meustra. Un an eus Pene ket marvet an duze ken vounus wal ma jonjedim, peta man ne oa ket mat chifrou 2006. De diwal zo ma meustra, an enklasman zo diazezet war 10 000 den, a pemkan benak adionte a lar kojon brezonek. A diazezet tout a chifrou war ne meken. Daolar peusemo ne ket bet kontat an dud dindan pemzek vla. Panal zo ispen 3 milionte o tiski a brezonek bar skol hiu an de. War gossad a vrezonegerien, dek vla a triugen e keiden oa d'ar gomzerien, da la rede 6 vla kosor ou pez na oa en enklas diwean. Ne ket souezus an dan vrasan deus ar vrezonegerien a zo chom ba breiz izel dozek skej pem dregan deus un dut eno a war brezonek, pa neus ket me un dregan e breiz uel, an troc'h a chom an bras na. Da feuze ne ket dingal an treo in breiz izel, be an zo lerioù, ler zo muur a vrezonegerien, kreiz breiz da skouer, petamant brodreger, da genver an hiver a dut olek a zo ba vro ve just. Et do vije derel kont, deus ners po brand vro e bar sa breiz, ouit kompren peus mod an treo. Biskoaz kemen dal, ba pleerman re yaouank, n'ave fe hinibet deus an dut etre pempla war nugen a naoubla a tregont a rafe gant a brezonek. Mate e ken dister an hiver, ken na venke gwelet gant an enklask. Dek a perugen dregant deus un dut etre pemzek la a perbla war nugen, deus diskad ar yez bar skol, pe son normal war. Ez e dal vie, zo dek dregant dionte n'en diskad ar yez bar ger. On tamm muur ouit pez ne oa dek laso nahen. Ne ket marot treuskas ar yez bar familh. Aze on eus kroget gant ur labour war ur politikerez yez an ADO, met red deom don aben davon buanor da genta gant un doare da labourat LR ma ve ezom ar muan po sup hag eo evel just an treuskas a gant deskadurez. Daou a dougen dregant deus a vrezonegerien a ra gant a yez a vech bobzun da nebeutañ. A reze zo tud yaouank kentar, met da feuze a war gresk an hiver a dut na ron gwechebet gant a brezonek. Brezonek yez a penou braz vel ma vekle la lis, an draze ne ket gwir tambet, neus ket met 3 dregant deus un dut a zo sternidi petamant micherioù uvel gante. A real a zo peizantet, labourerien, artizanet, hag o beantud war o leve zo yeve just. Per a tregont dregant deus un dut a lavar plij fede gout brezonek, dresto lan dut etre tregont la a pempla a daougen. An draze a dalvez e begouet mard a labour gant an emzao hag ar an vroie. La question que l'on se pose, c'est bien entendu de voir comment nous pouvons progresser, comment nous pouvons évoluer pour répondre à cette demande. L'autre message positif, c'est que nous entendons que 50% des Bretonnes et Bretons entendent des mots, entendent des expressions, entendent parler breton, parler gallo dans leur vie quotidienne, au moins une fois par semaine. Ce qui est quelque chose d'intéressant, c'est de faire en sorte de continuer notre travail sur la double ou triple signalétique. C'est de faire en sorte que nous puissions participer à la construction de contenus qui soient en langue bretonne, en langue galaise, pour faire en sorte que les Bretonnes et Bretons continuent d'avoir envie, continuent de développer cet optimisme par rapport à ces langues, et puis qu'on cultive aussi notre fierté. Ispen dek a triugen dregant deus un dut a vankadek a muur a vrezonek bar vue forum. War panelaou, bar radio a bant tele, a bar servijou publik ie. Ar chifrement zo kempoez ba breiz a bez, pez a diskwal ur goulenn social da vat. Talvou duze kat chifrou vel seve just, met pez a vankadim e kad ur zel war peusemo tremeno an treo en amzer de don. Ped a dut kom zo brezonek ben degla, ben ugen vla, gant piou a dor peta. An dra la vanka ie e ur zel war kalite yez. Pe se brezonek zo gant an dut hiu an de a peusemo chancho an draze en amzer de zon.